Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Tatang, adda ka din ti sabon na pagdigos? Ay sus, awan mo ti may gatang iti sabon anak ko. Kurang pa dyan na sa pulak nga igatang ko iti kanan tayo. Ha? Pasensya kan anak ko. Agdigos kalatan nga ore awan ti sabon nga usaram. Ta ultimo paglaba a sabon ket awan. Tatang? Pasensya kan anak ko. Napatpatag mo ti may gatang iti makan, ngam ti may gatang iti sabon a pagdigos. Sige nga ro, tatang. Agilod agtulatan na naimbag, tapno nadalusa kasumra kiti pagadalan. Wen, anak ko, kastalaan ti aramidam. Sana bali, tatang, tatartarimaan ang tiagadal. Tapno makaawon tayong iti kinarigat. Omre? Wen, tatang, agpaarami dakto iti balay tayo. Kan gumatang agto iti ado a sabon na pagdigos. Kompleto pa ya. Sabon na pagdigos, shampoo, kanadabi bang-banglo kan lotion. Ala anak ko, is-istimaram nga rod ti agadal ha? Tapno magunod mo dagiti amin nga rapaap mo. Nanang, kanya ti sidaan? Imposible adi mo ammo kat ne, nagpigsa ti angot ti inlutok anak ko. Barang nagbali na karni jay tuyo, ano damagag? Anya? Sika talagang ubing. Ay, naimbaglakit din ta naragsak kalata, nga uray awan ti kanin tayong agkakaimas. Naimas man ti tuyo, nanang, tadda mo tinagatang ni tata nga bagas. Hawan anak ko, naimbag nga rod ta nakagatang pa iti bakas. Ay na, nagrigat mo't ngaminan ay ati awan masno papanggadan na. Sana bali, nanang, tano makadalak, oresan kayo ito nagtrabaho kini tatang. Ha? Nanang, oreg paspasyar ka nagtugtugaw kayo tulaan kini tatang, kanadalatakor tayo. Ay, nagsaya atin ngayon mapasamak day ta umri. Mapasamak to at agadalag to na imbag, nanang. Anak? Sige, mga anakon, amangan maladaw ako ni pagadalan. Ala nga rod mangan kan, angam kita ta saan amatin iti tuyo ti kawas mo. Tapno saan ka nga agat tuyo iti pagadalan. Nanang. Darasak pa ti magna, tapno makadanon ako ni pagadalan. Awan mo ti pagpletik. Isorder darasak latan ti magna, tapno sana ka maladaw. Hoy! Ha? Ni Teddy Dayjay. Apay nga to? Hoy, amre! Dinak ka din angag! Apay ka di, Teddy. Ni, apay nga kita nakitip pababa pa nga to, saan nagtukatawaan? Una, tagkat-katao na ito sapatos mo! Kat-katawaan na ka! Ha? Amin, daanan di sapatos ko. Iso akasta na ka nga ako nam. Yaks! Nagdungrit ka pa'y! Saan ka siguro agdigdigusan niya? Kwa? Apay, awan da no medyo balayo? Addamat Apay nga rin nagdungrit ka? Kasla saan ka agdigdigos?
Nag-aangot ka pa'y. Nagtangro ka. Ha? Tuyo nga min ti sindak, katawan ti pagsabon ko itimak. Yaks! Nagdangro ka! Dangro! 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 Anyamot na ni Teddy, uyawan na klaunay. Anyangat ti maramidak nung kasto ti kabibiyaga na bangunak. Ruby, kita ni umri. Kanain nga madadayo akadalan na talagang dod ngamin. Di mo matikaskas ni umri Nagsingpot tupay dayjay. Agin sisingpot lang Nagsingpot tupay agayam ni umri. Anya? Siyak lang tagayam mo. Di mo kay gayaman dayjay nga angot. Ang mga numakaran kay ti kinaangot na. Maditikas pa nagsasaom, Teddy. Nasingpot ni umri. Isa di mo nga rod uyawan launay. Sige. Ha? Papanamon ngay. Mapanak langan ni tayan ni umri. Anya? Di ka mapanitayan ni umri. Dungrit ka ng dunday jay. Agsubli ka dito, Ruby. Umri, apay adi ka mapanitayan dagiti classmates ta. Kanayong agmay saka. Agbas pasalatan iti kodernum ter aramidom no kastoy aresis tayo. Saanin? Awan mo't lang ti kang kanag numapanang itenda. Isungag basbasa aklangan. Kan may sa, nabsugak paymat. Sigurado ka? Win. Adapay tinapay ko ditoy. Agudwa talaangan. Ala, saanin? Kanamlatan. Para kan kadayta. Agyaman aklangan, Ruby. Saan ang mabalin Basta alaam daytoy tagudwata, umri. Ruby? Friends tamot saan ka di? Win. No kasta nga rod, alaam daytoy kagudwa ti tinapay ko tag-share ta. Kastamot ti agayam saan ka di? Agyaman nga rod Nagsingpot ka talaga, Ruby. Hoy! Ha? Apay, Teddy? Apay akasasaom ni Ruby. Una, kayam kami mat. Anya? Siyak ti gayam na. Sana si ka? Di mo gayam ni Ruby, tagayam ko dayjay. Kwa? Naawatam ka dito yung bagak. Di mo gayam ni Ruby kunak. Panawam, nasitgan na ka. Ala, saan mo tanasayat na ramidag ti kasta Nang runa kat nasingpot ni Ruby. No kasta, di mo tong palin timbagak. Pasensya kan. Ngayon talaga tsak mabalin itong palan, Teddy. Kasta gayam Makamu ka nga rod. Daytatin na ka nga sapatos ni umri. Maibat-bati nga min diti ruwardag iti sapatos na sumrag iti classroom mi. Iso ngay basurak langan dayta. Ilamang ko dayta. Unusan, ipan ko langan iti basuraan. Total, basura mo't daytoy. Iso dati cleaners na madamdama. Iso ngay libas ko pa nga alaan di silo pinanangikargaan na kadagiti papil na. Kita, na niya taramidin na. Dita ka basurahan na sapatos. Pandagak iti basura. Tapos saan da makita. Sigurado asaka-sakan to dahil yung agawid. Hoy, Teddy! Anya pala ti kukom di tarwar. Sumrot kan. Sapsapulan na kan ni ma'am. Wan, umunag akon. Pinamagakla ang tilingot ko, tanabara. Umri, agawid tayon. Nalpas tayon anak kadalos iti classroom tayo. Sige, Ruby.
agawid tayon. Tulungak pa dananang gantatang ko. Umay ka nga rudan Itulod da kan iti balayo. Tas ukunan nak ni tatang ko. Ada tricycle me. Ha? Agpaiso? Wan, umay kan. Sige, tala akong dyan ang ikarga kiti papel ko. Ha? Awan mo tanda din ang idisto kay Giselopin na nang ikarga kiti papel ko. Umre, umay ka na Ruby, kasano da ito yan? Awan mo tanda papel ko. Ha? Anya? Ni, apay ngay. Nang idiswam nga min. Dito ilang mo tamo ka nang idiswag, ngamawan mo ten. Ala, adan samot ng loko kan ka. Umay ka, ibagatalangan ka ni ma'am. Ala, kasano da ito yan? Uray jay sapatos ko yung kabel ko dito pagikap-kapilan tayo. Sakbay nga mo nagtayo, katawan mo ten. Adda lakit di tinangala iti dayjay. Adda nang loko kan ka, umri. Aping yasak pilang mo tilakunta. Katawan lang arudan ti kwartaming igatang ko kadag iti masapsapol ko iti pagadalan. Umri, Aman mo tamo kabasol ko diti pagadalan. Nga maping ikas kastuidak. Gapu ka di tawan balbalon ko sumsumrag diti pagadalan. Gapu ka di tamarigrigat kami. Apaya na yung dalaw na iti marigrigat akas kanyak. Nay, kabarbaro mo't dito sapatos mo, omre. Kan, adda pa'y bag mo kabarbaro, anak ko. Uwan tatang. Ingkatang anak ni Maestra kiti bag ko. Ken kabarbara notebook, ken papel ko. At dapil lapis ken ballpen ko Anya? Nay, apay ngayon gatangan na ka. Naasyan ngamin kanyak. Idimbagak anak po ko di selopit anang ikarga ka dagiti usar ko iti pagadalaan. Nay, apay ngamin anak po kaw. Hindi sok lang mat. Tada kami di cleaner city classroom me. Pagamuan tanawan matan. Anya? Kanura iti sapatos ko tatang. Napukaw. Anya? Sana mabalindaytan. Nagkakarumaten tinangaramid iti kastakeng ka. Apay ngayon nalada amin nakagawaam. Sana bali tatang. Tayong katangan naktiyaman ni Ruby. Tanamuan na tinabasamak. Tanakilugan na kay tricycle da. Nagsayat mo ti maestram kanti classmate mo, anak ko. Adalat ta dagiti tao nga awan asina iti pada na atao. Tatang? Mapaanak to iti pagadalan nyo. Masapol amaamuan no asino ti agar aramid iti kasjay kan ka. Saanan tatang? Sana bali ta nasukatan madagad yun na pukaw nga usar ko. Ibag kuntulangan ti sapatos ko. Kanyak isinsina ti bag ko kanyak. Tapno saan dan nga laan. Nagrigat mo ti sasaadan ti anak ta. Gaputawan mabalbalin tayo. Ikaskas jay damot latan. Laklakaen da nga alaen dagiti usar na. Kayat da nga ibabain. Kayat da papagnaan asaka-saka iti panagawid na. Bakit? Kaslawan sursuro dagiti kakastang ubing. Kayat kukumangarot ti mapanigi pagadalan da umre. Ngam di namit kayat. Gaputaan muna ti mabalin nga aramiden dagiti naluko nga ubing iti pagadalan. Bakit? Lakay, saan nga inalda o mabambantayan ta ti anak ta? Mga no ibalis damanin kan kwa na. No bilang taadda ti matudo nga akin aramid iti dayjay. Sa bagay, sigurado akinasaritan ti maestrada dagiti kaadalan na. Binagbagan namot siguro idan. Wan lakay, iso asaan kan amapmapan iti pagadalan da. Hoy, Dangro! Nangalami ti kabarbara sapatos ken bag mo. Ay, kwa? Inted ti maestra tayo. Kan ti aman ni Ruby. Anya? Siguro, nagpalpalamakan niya. Ni, saan? Nasyan dalaan kanya kisungin katangan dak. Nasyandak yung ka tamamirmiraot kamot namin. Anya? Oh, sangkit din. Talagamot ang mamirmiraot ka. Ang dud ka pa'y.
Saan ka nga minyak sabsabon? Iso ang nagangot ka. Nang angot ka pa yung basura. Uri naangot ako na. Basta sana naangot yung galik. Sana kas kadagiti daduma dita. Ngay bagbagada nga damabalinda. Ngam nagaangot mo yung gali da. Asino ti bagbaga manangot ti ugali na? Siyak! Naku namon. Lastog ka! Kaya't mo tayo tudok ko kang ganay ti ballpen ko? Hoy, Daddy! Gusto daytan! Nalabos kan! Ha? Ayop da dya kaadalan ti anak ta. Talaga ang makakabilak no makitak. Lakay hustun, agparbeng ka. Nalabusan ti arami dun day ti anak ta. Gapot saan nga mo ni umri ti lumaban? Nung kabkabilin damot latan? Lakay, laglagi pum nga ubing dayjay. Kasarita talaangan dagiti dadakkel na. Sana bali, tapi naayaban da tayo iji pagadalan. Talaga akasaritak no asino man ti kadwa day nga ubing. Awan disiplina na nga ubing. Anak, maasyan kami iunayan kan kay iti amam. Gapo iti mapaspasaram iti pagadalan niyo. Nanang? Da kami adadakkel mo tinanglang runa ang masaksakitan. Tanagla ka lang ti panang pasakit. Kan panang ilupit-lupit da kan ka. Gapo iti kinapanglaw tayo. Sana bali taganano saklatan nanang? Malpastumot lang amin dagitoy. Nakasaysaya at ka anak ko. Napanglaw tayo man no maipapan iti material abanag. Ngam na paraburan kami mo't iti kinabak ng iti amam. Babaan kan ka nagsingpat nga anak mi. Nanang? Dagiti daduma dita. Addaan da ngagpayso iti kwarta. Magatang da amin na kayat da. Ngam parikot damot ti anak da. Isu nga inati umipay ida ababak nang. No maipapan iti anak ti pagsasaritaan. Isu asapay la kuma. Tasaan kang agbalbaliw anak ko. Agtali na idlat ako matiki na imbag mo. Saan ko maadag iti dakas ang mapaspasaram ti mangidurun kan ka nga agaramid mo't iti may kaniwas. Dinto mapasamak day tananang. Gaputan mo kadakas ti pagtungpalan dagiti dakas. Kayat kun ti may lupit-lupit. When may ruruman. Bastawan ti maagrabyado. Kun mapasakita ka pada ka tao. Anak, kaya't ka kumakasarita itinalapat. Ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo tatang? Anak, pasensya kan. Ngam marigatan tayo unayan iti panagbiag tayo. Kas makita mo't, ingkarkaradap milang iti inam ti panagadal mo iti high school. Iso panagkunak, di mon maituloy ti maudi atawan mo iti high school anak ko. Anya? Ngam sayang mo tatang. Kahit ko talaga ti makadal. Amok dayta anak ko. Masaya ang anak mo, tanasait ka nga gadal. Ken nasaririt ka pa'y. Isu na lang ta, marigatan tayo una yun. Awan mo't sa nikwa tayo, amabalin tayo ngay lakaw. Anusan tayo lang ti agnanaed dito nagbasit, a kwarto a pag-abangan tayo. Tatang? Sapay ko ma, tamawatam dayta anak ko. Maawatan kayo tatang. Tamariknak ba't ti kinarigat tayo? Ngam kidaw kasanda ko mapagsardagan nga gadal. Sa nabalit at tulungak ti bagik. Agtrabaho ak noon ti klase. Tapno matulungan kayo tatang. Anya? Uwan tatang. Basta kidaw kasanda ko mapagsardagan nga gadal.
Masyanak unay iti anak tabakit. Nagriigat mat nga minti sasaaden tayo. Awaan apulos ti mabalbalin tayo. Lakay. Agawid tayo lakuman iti probinsya ng ultimo pagpliti tayo kat awan mat. Saan ta mapukawan iti namnama? Napigsata mo't ngagtrabaho? Agtinulong ta Uray sumragak mo't dita nababaunan. Sana bale, tadakkel mo't ni Omri. Kabaulanan nga asikasun ti bagina, no bilang tadak iti pagitrabahwak. Awan madkat di ti makunak iti kinasingpet ti anak ta. Para manumot lang amin ti matmat gadak. No may bayad iti kuryente kandanom, awanan na talaga ti mabatay. Ay, nagrigat ti biyag tayo, bakit? Adda ditan, no sumuko tayo, awan ti papanan tayo. Iso nga ikarigatan ta pagadalan ti anak talakay. Tadesidido mat ni Omri, nga ituloy ti panagadal na. Wain, husto ka bakit? Saan arumbang arigat ti agbalin atubeng iti panangton oy ni Omri kadagiti arapaap na. Nagapamanayin? Apeng ay tala nagawid ka? Adda lang napanak, lolo. Kastalatan ti kukwam. Nagubingan ka pala ng mamumuntag bartat. Sa nabali at dakkel akon. Wain, dakkel ka laang. Ngam ubing ka pa'y ititawan mo at 16. San arumbang agbisbiso ka? Tagtataod mo't lang kanyak ti amin na kwarta busbusbusan. Sa nabali at dumot ti kwartam, lolo. Maday ti kasta pa nagsasaum tede. Ta amin na kwarta kat may boss. No di mo amo ti pangikabkabilam. Sana may boss, lolo. Tadamot duatak singay pamamanihom. Adot ti kwartam. Una ngam sangag na nayo na si bibiyagak. Kasano ka lang ay nawa na kaon. Nilolo mat. Napigsa kayo pa'y. Mabayag pa'y ti biyagyo. Isasang kayo man nagsasaw iti kasta. Tede, agbaliw ka kuman. Kaya't ko makalpas ka iti panagadal mo. Nung kasana makalpas ka, no kasta mo ti galad mo. Kaya kung ti maturog, lolo. Isa gusto ko man ti sermon ta makauma. Nagmayat nagtugtugaw diti ati duga bench nga dati sirok ti muyong diti pagadalan. Bayad nga oray ti oras ti klasek. May mayatan aditi tayan ko. Ngum ti mapanak itayan dagiti kaadalak. Aday talag pipinalastog ti kukuanda. Omri, Ha? Teddy, ape ka di? kay kahit mo talaga tagmay mesa niya. Kay kahit kung amin tagbasbasa. Kundi adal ka ngamin kat amok tumot lang nga saan ka makadal. Ha? Manipod elementary yata yung aging kaita ta high school tayon. Pasig adaan ka narutrut dagiti kawas mo. Saan ka pa nagkita nagkawis iti baro? Pasig namin yung padawat dagiti kawas ko. Ipadpadawat ti amo ni nanang dagiti kawas asaan na mararamat ti anak na. Naimbag nga rod ta lalaki mo't lang di anak na. Apay ngamin akong di adal ka kat mamirmiraut kayo lang aruden. Ha? Enton malpas ti klase tayo. Agsarita ta ha. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Basta, agsarita ta. Sige. Ha? Di na pala yung bagamot na niya ti pagsaritaan niya ako nana. Ruby, da kayo ka din ka ni Omri. Anya, nagmadimot ang dahito adamdamagam, Teddy. Kaya't kung aro da maamuan. Apay, da kayo na ya? Nobyo mo ni Dongrit? Awan babay mo talaga. Nauyaw ka lang unay. Katagpay sumuta Dongrit na Omri. Mas dawak nga ro ta kay kaya't masaysay upon ti kinadangrunan og sangsango kayo. Saan mo tanadang ro ni Omri Si kalaang ti mangibagbagay ti kasta. Oh, apay nga gisum ka. Kasano, katkasla ka lag bagdit Ruby. Anya? Kay kaya't mo kitin niyagbalin na gayim ni Omri ngumsyak. E din to ta syak da kwartana. Anya kumano da kwartam?
Saan ka mo tadamdamagan? Presko! Umre, agawid tan. Kwa, umunakan, Ruby. Ha? Apay? Adapay aramidam? Kwa, kaya't nakano kasaritan ni Teddy. Ha? Ay sus! Amangan no niya pa'y ti aramidam na kan ka. Iso adi kan makisarsarita kan kwa na. Nagadunto pa'y timbagbaga na itay kanyak may papankan ka. Iso adi mong kasasao. Barang no kaya't nanti makigayim kanyak. Iso akasarita klangan, tapnaon ti makungkunana. Tinasaya at kuyugan kalaangan. Awan nga minti pa nagtalag ko kan kwa na. Saanan? Sigurado mo orayan na ka ni Jibalayo. Iso nga gyaman na klangan, Ruby. Sigurado ka ha? Saan nga min ang mapagtalkan ni Teddy? Langakan pa nagsasao na pa'y laang kat pagdwa-dwaanan. Nasaya time may kaditi pagsaritaan ta, umri. Anya ka diti pagsaritaan ta? Tapnag gayim tan, kansanda ka na pag tritipan kadagiti kakadwak. Sumurot kan kada kami. Anya? Wen, sumurot kan kada kami. Sumurot kay ti amin nga aramidan mi ha. Mangbuangay tayo ti grupo tayo dito pagadalan. Tapno da tayo ti kabutang ti amin ditoy. Ha? Teddy? Oh, nalakalaan mo tikit-kit daw saan ka di? Agyaman ka pa'y nga ron ta kaya't da ka sumali ti grupo mi nga ore mamirmiraot ka. Awan ti kwarta ama i-share mo. Ta ultimo lamutam katawan pa'y. Isa sumali kan kada kami. Kadwada ka ni ti barkada. Teddy? Anya, mayat kay timbagak? Kwa, pasensya kan Teddy. Umumayag diti pagadalan, tapno agadalak. San natapno agarami diti kalukuhan. Anya? Kayat ko nga irurumunak ti Oreasino. Basta man ti sabali ang agrabyado. Matumpal ko dagit erapap ko. Kan mayaon ko dagiti dadakkel ko. Baba diti panagsalukag ko. Kan panagadal ko na imbag. Naglastog ka mo tin nga ambisyoso. Pinabainan nakit din. Teddy? Siyak lang arudan ti masidag kang katap no makikadwa ka kada kami. Ngam siyak pa'y ti pinabainam. Dagiti Salmo Kapitulo 12 iti bersikulo may 5. Gapu iti pannakailupit-lupit tinapanglaw, gapu iti sasainag ti makasapol, ita bumawnak to kunani Apo. Isu isaad kunto iti kinatalged, atuntunen na sigagagar. Oh, nalakalang matikit-kit daw saan ka di? Agyaman ka pa nga ron, takayat da ka sumali iti grupo mi, nga oray mamirmiraot ka. Awan ti kwarta may share mo. Ta ultimo lamutam katawan pa'y. Isa sumali kan kada kami. Kadwada kan iti barkada. Teddy? O anya, mayat ka kadi iti bagak? Kwa, pasensya kan Teddy. Ngam umayag diti pagadalan, tapno agadalak. Sana tapno agarami diti kalukuan. Anya? Kayat ko nga irurumunak ti Oreasino. Basta awan ti sabali ang maagrabyadok. Matumpal ko dagiti arapap ko. Kan mayaon ko dagiti dadakkel ko. Baba iti panagsalukag ko. Kan panagadal ko anay bag. Naglastog ka matin nga ambisyoso. Pinabainan nakit din. Teddy? Siyak lang arudan ti masidagkan ka tapno makikadwa ka kada kami. Ngam siyak pa iti pinabainam. O anya, makikadwa ka din kada kami. Pasensya ka na talaga. Ang amuran niya pati bagbagan. Diyak tumakikadwa pulos ka ta kayo. Kastagaya mat. Hoy! Isaptang mo data! Manakibiyang! Dita kayon!
Grabe mo tinamayan ni Teddy kan ka. Uray labimtak ti bibig mo. Gapo iti panangkabkabil na kan ka. Agyaman ak iti dadatang mo akad doon titanod. Sa bali nga minang tinagparik na kanya. Isoojak pa'y nagawid. Idi nakitak ama din ti jar ni Teddy. Napanak iti asidag a barangay hall. Naimbagtan na iran na nga datano di jay. Agawid akon. Agyaman ak manan iti panang tulong mo kanyak. Sigurado asap sa pulan na kung dagiti dadakkel ko. Agyaman ak iti panang kuyog mo kanyak diti klinik. Awan anyaman na. Masapol mo siguro ti kadwa aging gay ti balayo. Ang mga nupadpadaanan na ka ni Teddy. Saan mo't siguro? Sige, Ruby. Mapanakon. Agpakadak lang iti barangay tanod na ng tulong kanya kitay. Apay akas na tilangam asimang pet. Anya ka din tinapasamag kan ka. Nakidinanog ka. Nanang? Apay ana aramid mo ti kasta. Di mat ka na yun apalpalagi panda ka. Saan ka ibagami asaan ka nga aramid iti kalukwan? Saan ak ba't nagaramid iti kalukwan, tatang? Apay nga ruda kasta tilangam. Kwa, tatang. Awan na nyaman na daytoy. Sa nabalit may imbag tumutlaang. Saan ang mabalin na baybay anlat tanday ta? Agreklamo tayo. No, agreklamo tayo. Pangalaan tayo iti kwarta. Iso timang bayad iti nadangran keng ka. Tatang. Lakay. Agruwaman day ta, Teddy. Diyakon mapalabas day to'y. Gaputa saan tayong agsasao? Gaputa marigrigat tayo? Awan apulos ti kabailan tayo ang maidilig kadakwada? Ikus-kuspil da tayo latan. Saan ang mabalin? Ano tinararamid mo? Apay papayaban da kadi pagadalan niyaw. Lolo? Nagaramid ka man na ni Timatay? Simrumanan ti kinabulaym? Adamanan pinasakit mo di pagadalan niyaw? Kasurut-surun ko nga min da kaadalak. Kundi adal ng mawan mo't kay kaya na. Sino ka kumangagbalin at tubang iti kayat na? Isungarod nga agad adal. Tas si kamot latin ang ibaga nga awan ti kay kaya na. Tapno makaaon tumay. Diyak kahit makikita ti panagrupa na, Lolo. Sumardeng ka. Saan ka pinadakal? Tapno nagbaling ka nga awan modo na. Awan na pulos ti dengdenggam tede. Parikutan ti ipapay mo kanyak. Sipot awanan dagiti dadakal mo. Imbes gagsingsingpot ka. Nagbaling ka kid dinakasta. Saan ka ba't ngayon surong agbaling nga awan sursuro na? Lolo? Agbaliw ka, no di mo kayat apagtalawon kan dito balay. Siyak ti ama ti kinabkabil ti apukom, sir. Siya kung tagkid daw iti dispensa, gapu iti naramid ti apukok. Sakit ti ulo ka talaga na jay. Sipod pa'y babasit dakin ni omre nga anak ko. Akanayon ti panang bulbuli na kenkwana. Saan ngamin na bumalbalas ti anak ko? Gaputa di na kayat ti riribok. Ngam aglablabasan ti apukom, sir. Saan agaputa awan ti kay kayami, ket ikuspil na matlaunayin ti anak ko. Tauray marigrigat kami laeng. Adamat rik nami, sir. Saan abato ti anak ko, sir? Masakitan latamat iti tunggal gem-gem nga agdiso iti bagina. Ken masair tunggal makangeg iti makaiwa abalikas tinaranggas akas iti apo kayo. Mawatak tirik nam kas ama. Iswa siya kung tagkid daw iti dispensa gapu iti naramid ti apo ko. Sa nabalay, tayakar ko laangin iti pagadalan ni Teddy. Tapno sana na makitkita ti anak mo. Agyamanak, sir. Ulitak manayon tagkid daw iti dispensa. Nakasagana kagbayad no mano ti rumbeng nga mabayadan iti panakadangran ti anak mo. Sir. Amo ka masapulyo ti kwarta para matlang iti panakaagas na. Gapaw iti panangdangran ti apo ko. Umakar ka iti pagadalan, Tede. Anya? Apay nga kastamat din, Lolo?
Agdamag ka palaang. Imposible adi mo ti makagapaw. Lolo? Agasim dinaramid mo. Awan basol di kadalam nagnagan iti omre. Ngam kinabkabil mo kidain. Mangibabayin kalaw na yan. Diyak amo na niya launa iti pagkurkurangakan ka. Ta nagbanag kakasta. Pagayat mo di mang paspasakit iti padama tao. Aramid ti demonyo ti aramid mo. Sobramot dita na sa huyo kanyak. Gapaw ta day ti pudnaw. Imubingan ka nagmaday ti aramid mo. Kasanulaan ay nagbaybayag. Anya pati ka ba alam aramidan? Naranggas ka launay. Awan ka din di sa bali nga ibagayo, Lolo? Umakar ka na di pagadalan. Kasta ti kayat ko mapasamak. Diyak kayat, Lolo? Siya ti masurot. Tasyak mo tagasgastos iti pagadal mo. No di mo kayat umakar iti pagadalan. Kasaya atan no sumardeng ka nga gadal. Kumusta ti panagadal mo, anak? Awan ka di matlaangin ti rimso aparikot? Awan mo, tatang. Nakaangas sakit na lukay. Tadya ko nakitkita ni Teddy. Imakar ka nun iti pagadalan. Ah, kasta ka di? Uwan, tatang. Kasta tinamuhak. Ado mo ti kwartada. Iso patsik amayakaran iti nabimpindas sa pagadalan. Basta agbalin ka lata na saya at kadagiti amin akapulapol mo iya pagadalan. Wen? Saan ka ngagtangtangig, tadakas dayta? Uwan mo, tatang. Kan may sa, apay ko mga agtangigak. Kan awan mo ti pagtangig ko. Kan uray pa nga tadaman bilang, jak tumaramid dayta. Tay di pa lang. Insurod ako nagbalin ang nasayat iti uray asino. Anak? Isungay ka gumak ti makalay ti scholarship ko para iti panagadal ko iti kuleyo, tatang. Ha? Kasano dayta? At dahin ti school mi mabalin mapaki-examan, tatang. No makapasaki jay, libre ti panagadal ko iti kuleyo. Ha? Nagsaya atin nang makapasaka di anak ko. Saan ka na marigatan nga agadal iti kulehiyo no kaskasanaw? Oon, tatang. Isung aramidik ti amin. Bareng no pumasaak para iti scholarship, tatang. Isungan anusan da kumalata kininanang, tatang. Saan, anak? Siyak ti rumbeng amang ibagay ti dayta. Anusan na kami kumalata kininanang mo. Ta saan mi ama ite dagiti kasapulam. Makitak laki di anasalon at kanapigsa kayo kininanang. Umdas kanya akong dayta, tatang. Dayta ti mangmang tadi itipig sa kanya. Tapno ituloy ko atun uyan dagiti arapap ko. Kat mayaon kayo iti kinarigat. Napanan nga tamanan ni Teddy. Rabiin nga mawan pelaan. Unay matanda dyan nga ubeng. Awan latat panagbaliw na. Anya nga tati kasayaatan nga ramidik kan kuana tapno agbaliwan. Ay! Lukatan nyo dito eh! Ah, ni Teddy da jayan. Lukatan nyo dito ko Mangrugi man nga ta. Ay na, inak man lalukatanan tiri daw. Abay, nagbayag ng lukat mo tiruangan ti heaven, ha? Tede, apay kasta tilangam. Naglalabaga dagiti matam. Ano ti kukuam dito balay? Sikala kay? Tede, di na ka di may lasain. Siyak ni Lolom. Lolo? Ahon ti Lolo. Agtatakaw ka siguro sa simbrag ka dito eh. Tede, nakadrugs ka kaday. Anyara ka drugs? Ay, pumalaw ka dito, tama ka na pagbalinan ka manok. Anya? Anya, pumalaw ka, ano saan? Pumalaw kan! Nalabas ka nga po ko. Demonyo sa rapid mo. Anya? Kaya't mo tayo pakita kan katikin na demonyo, ha? Siyak tinagasasikaso kan kasi pag naulila ka. Ngam si kamot lagayam timang patay kanyak. Bagti talaga eh. Kaya't mo tapagtayaban ka di tatawa, ha? Ayop kakit na. Ibagam lalo kaya't mong titumaya balakay.
Ay, natumbangit din. Ay, tumakdor ka dito! Tay palapal ka dito, tawa! Teddy, awan mat gaya man ni Lolong. Isumat la adya kon makitkita no lumabasak dito ayan nyo. Makalawas ang sipod na tay. Kat, kasano kang arudan? Anyapay ko ma. Kastoyak lata na. Ado mo ti kwarta ni Lolo ngayon bati na kanyak. Wana, ngam ti kwarta kat maibos. Anyang arot ngayon na maibos. Kasta talaga ah. Agbaliw kang aminan. Agadal ka kit yan na imbag. Nang runa kat awanan ni Lolom amang sarsaranay kan ka. Sikan natin na sing putrobi. Awan ti rumbang nga baliwak, takastoy ko na talaga. Teddy. Sumurot ka kiti kada kami agbabarkada ha, tapno ma-enjoy mo matibiyag mo. Anya? Ay, saanan? Jack pulos inarap pa apti agbalin aballog. Sige nga Roda, mapan ka ni tayan ti paborito magayam. Mapan ka ni tayan ni Omri Adungrit. Apay anay raman ni Omri ti dayto eh. Una, tayo sumunti kay kaya't magayam. Dayja Adungrit. Nabayag lang arudan asaan kayo ang nagkitkita ka ni Omri. Gamkas tapay lang ti panagsasaom, Teddy. Ayos ah! Kanayon nga do ti kwartam! Teddy! Siyempre ah. Siya nga rin tinang tao iti amin na naibati ni Lolo kanya kakwarta. Iso nga doon ano ti kwarta. Sana may bus na jay. Bilibak nga ron kang ka. Saan ka mabibusan iti kwarta? Talaga sana ka may busan ta do ti kwarta. Mairan-ranod kayo matabarkada. Sana ya? Talaga, mairan-ranod kami talaga. Ibagayo lang. Anya pa iti kaya tiyo. Tas siyak ti makamo. Kaya't ko dito mayab. Awan pa rin ko titiday ta. Tumayab tayo nga rin no kasta ti kayat mo. Una, sana ba na? Tas si kamat ti makamo no tumayab tayo. Sige, mapantayo dyan langit. Bakit? Ayan nga tan ni Omray. Nalabit ngal alaan na pa'y dagiti baggage na. Tanaglanding mo ti aeroplano ang nagluganan na. Ay na, magagaranak nga minen a makakita ken kuwana. Uray siyak mo't Kayat ko talagan makita di anak ta. Anan, tatang. Ay aday tamot gaya man. Omray, anak ko! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay nasaya at lata anak ko. Kas makita mo't. Napigsa kami latakin ni tatang mo. Ay, napigsa kami lata. Ta nasustansya mo ti kanayaw nga ipakpakan ni nanang mo kanyak. Pasig anak natang. Isuraan mo't ati amok alutuan. Mayat date ha, tapno na salunat kayo kanayon. Ala, may kayo. Mangan tayo pa yung muna, sakbeng agawid tayo. Nalpas gaya mong tinarugyan na balay tayo. Sakbay ngayon baon nagtikumpanya may abroad, tatang. Anak ko.
Daytoy atalaga tinas asikaso bayat ti kaadam jay abroad. Damok nga rod no San Penalpas, ngam impalpasimot gayam tatang. Tapno isupaya pang panunutem. Isu atunggal agipaw it kay tidakkel agatad, agpatrabaho ak metan. The best kayo talaga, tatang. Wan the best kamot, anak ko. Wan gayam, agsubli ka kadipay ijay abroad. Wen, tatang. Ha? Panawan na kami manain kaninanang mau. Sana bale, tatang. Tamabalin ko tagsubli diti Pilipinas, si tanyaman na kanito akayat ko. Ha? Kasano na ita? Saan nga agungay ti boss mau? Tatang, naitalo ak iti posisyon ko iti kumpanya. Siya akong ti general manager iti kumpanya mi. Anya? Wen, tatang. Nakita dati performance ko iti abroad. Nang runa iti naaddan ti kumpanya iti dakla problema, gapu iti mapaspasaran nga economic inflation iti agduduma pagilyan. Nakita dati dakla participation ko, tapno sa nagtultuloy alumnad ti kumpanya. Nakita ti CEO ti potential ko. Iso pinagbalin na ka general manager ti kumpanya. Anak? Iso ano kasapula na mapanak iti abroad para iti kumpanya? Mapanak. Ngayon makasubliak mo't lang at agos ti Pilipinas, itanyaman na kayat ko, tatang. Ay na, kasladyak pailapat yan tinagbanagam anak ko. Naglayugan tinaabot mo. Tatang, saanak mo nagbalin ang kastoy no saan ada kayo tinagbalin at dadakkel ko kininanang? Anak? Siyempre, da kayo tinang binor kanyak. Da kayo ti malaki ti utek. Iso da kayo ti swertek anaganak ko, tatang. Tada kayo ti impay ti Diyos sa nagbalin at dadakkel ko. Iti dayta abanda ti pagurayak iti lugan ko asumlak iti opisina. Sapay ka barbarok iti opisina nga imakara. Kan mang-meeting ka no pa iti general manager ti kumpanya. Sapay ko matadadagos mauray ko alugan, tapno sana ka maladaw. Kababain. Ha? Hay, ikanak. Ha? Nagdungrit day ta nagsara iti dalan ko. Sapay nagatidog ti barbas kan buok na. Hoy, ikanak iti kanak kunak. Kahit matabarsakan ka. Pasensya kan tagdardarasa ka. Ikan kalangan iti korta maigatang mo iti kanam. Maladawak nga minan iti trabaho. Ay na, agyaman ak. 5 minutos pa isakbay ang maladawak ko man. Ito di general manager. Ha? Ada ka nun ni general manager. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Kumusta kayo, amin? Ha? Okay lang, sir. Good. Omri? Hoy, Ruby. Pirni mo tanti pa nangkit-kitam kini Sir Omri. Ha? Kwa? Nagguwapo ti kabarbaro a general manager tayo anya. Kan ubing pay. Katawanan tayo sa laang. Ay na, nagbanglo alimabas dito ayan tayo. Uwan nga rod. Jackline pagarot nga. Ubing pay lagayam ti general manager tayo. Lakay ti sinukatan na. Nalaing ka no ngamin na talaga. Iso ang nagbiit ti promotion na. Kan kang runaan na. Nasingpat kan gwapo. Agyaman ak, nalpas matlaangan ti meeting. Mabainak pa'y kat din na sumango ka ni Omri. Nakita nak nga ta itay madama ti meeting. Ngayon, aramidak man laangan ti trabaho. Nakasubliak mo ito dito cubicle ko. Ruby? Ha? Sir Omri? Mabalin na sumurot kayo ti office ko? Ha? Kwa, sir? Yes, sir. Okay. Hoy, Ruby.
Anya ti inaramid mo. Tas ka tinapansin ni Sir Omri. Nagswerte ka mo ta? Ha? Kwa? Sige papanak iti office na. Ang mga notabasol ko, isungay na yabanak. Ay na, sang kakita dak pa yung dagiti office mates ta. Umapal da tanakap-apal kamot ngamin. Sapay baro kanupay ni Sir Omri. Anya ti masapol mo kanyak, Sir Omri? Jack pulos yung pagarot nagkita ta dito opisina. Kalpasan din nagbayag ka panawen asan ta nagkitkita. Kalpasan di graduation tayo iti high school. Uwan nga rod, sir. Jack mo't pulos yung pagarot ngagbalin ka boss ko. Nagngaton ti posisyon mo iti dayto akumpanya. Idinto ta, regular employee aklaan. Ruby? Nagtakalan ti nagbaliwan ti itsuram idi, kan itsuram ita, sir. Agtal na ka man. Dua talang agsangsango. Isa makadlaw akon ken ka at sir kamutla sir kanya kon. Ha? Nakita ka ni ti madam ti meeting. Ngem nakafocus sa kami ni tadyan dato itay. Tadya kahit nga dati makuna dagiti kakadwa tayo. Kat napanik na ka kasi ka talaga dita. Kumusta kan? Okay lang. Kabarbaro akpay lang ditoy. Tapi manawak iti sigod at trabaho. Pasig at toxic dagiti sigod akakadwak ijay. Kasta talaga. Oray sa dino di papanan na pagtrabahuan. San lata mapukaw dagiti kakastat at tao. Ngam tinapatag kat araramidin tayo amin nakabalan tayo. Tapno mapasaya tayo dagiti trabaho tayo. Sir? Ops? Omri, kunak ko ma. Kasta amom, naragsakak nakakita manen kan Karbi. Ay, kasla nagatidog tiyal daw ita. Kasla kla nagsubli ti kinaubing ko, hindi pa nakakita kini Ruby nakaadala. Oops! Anya maten, kalat ang nagpating nga day taong grasa ti kalsada. Napakarwan sa maten. Agdardara ti muging mo na ipasubusubi ti kalsada. Mapit lang ha, umawag ka kiti ambulansya. Nasayat ka nung di kasasadi pasyente. Indakman kita ni Den, sakbeng agawid ha. Kaasimat. Baring na makasarita ka na imbag. Tap na ibaganan o dati kakabagyan na. Kung ti doktor nga da ka no sakit na iti utek. Dinalosan da ka nun tanakatidog ti barbas kas kadabok na nagrugit. Infeksyon ti paiday dyan o sana madalusan. Sabi ko mata makasarita kiti limpyo. Aday ito di kama na. Kumusta kan? Teddy? Sika ka din da ita? Jack laki din nagbidot. Sika da itan. Apel kastamo din nagbambanagam. Ayan ti pamilyang? Pamilya? Anyan, Teddy. Jack lang pagaro pakastan din nagbambanagam. Anak, ape nagbayag ka nagawin. Pasensya kayo, nanang. Inasikasok namin ti pa nakapaagas ni Teddy. Ha? Teddy? Sino a Teddy? Malagip yung kadi dyan ang bulbuli kanya kidiubingak, nanang. Diyay ka na yun ang mga ibagbaga nga ang dod kan dongrita? Ha? Ni Teddy abuli? Wan, nanang. Oh, apay day jay? Nakitak, nanang. Tanasagit tilugan ko, iti kalati ang sardeng ko. Tanagpating nga ngamin iti kalsada. Aniya? Kakaasin din nagpanagan na. Tadasakit na ni tutek.
Nagbalinin at taong grasa, iso adyak na ilasin na dagos. Anyan ti kasta nagbambanagan na. Wan nga rod nanang. Iso at tulungak ni Teddy takasimat. Pagasak tapno agsubli ti limbong ti panunot na. Jak lakit dagbidot. Ni Teddy di nakita nga agpalpalama iti kalsada. Nadlaw ko nga da kurang-kurang ti panunot na. Ngam jak launa yan nakasao iti napaot tagdardarasak ngamin. Kasi nga ro din tinagbambanagan na. Ayan na nga roditan. Impan ko iti ospital dagiti agmauyong. Taon mo ti pamilya na anang claim kan kwa na. Ha? Igastusam ni Teddy iti pa nakapaagas na? Kasta talaga, Ruby. Kahit kumagasan ni Teddy, takaasim at nagsubli lang iti walwalang nga awon ti turturungan ti biyag na. Nagsaya at kamutan, Omri. No panunutan ana imbag, awan mo ti obligasyon mo ka ni Teddy. Kan may sa, isutin ang parparigat kan ka, idiubing tayo. Sikapay lati mang tulong kan kwa na ita? Gaputa da kapasidad ko tumulong, Ruby. Omri? Obligasyon tayo itipada tayo at hawa tulungan na makikita tayo nga agkasapulan. Kung nati doktora mabalin kon ti rumwar dito yung mental hospital. Ngam, oray no makarwarak. Sa dino ti papanak. Anyalangan ti pagbanaga kiti ruwar. Teddy. Doktor? Nakasagana ka din iti iruruar mo. Kinapudno na. Diyan ka mo ti sawak, doktor. Tawan mo ti papanak na makarwara kung dito yung mental hospital. Ngam na imbagat kan, iso asaan na masapul nga agtalinaad ka ditoy. Naisina ka pa'y nga rudan iti ayan dagiti adda talaga ti sakit na iti utak. Doktor? Wan gayam. Kayat mo ka di amaam mo ti kakaisuna anang tultulong kan ka iti panagpaagas mo. Wan, doktor. Kayat ko launay. Nakasaysayad da diya tao. Taoray diya kapkapin ano. Talaga saan na nagsarsarda nga ng tultulong kanyak ngaging gaita naging bagakon. Husto ka. Manmanon tikas kan kwa na. Saan pulo sa nagsarda ngaging ga iti naging bagka. Ayan na ka di doktor. Kaya't ko makita. Tapno makapagyaman akin kwa na. Di kagdanag. Umay ni Mr. Suarez inton bigat. Takayat na nga adda mismo dito'y iti irurar mo. Teddy, itan ti irurar mo. Doktor? Wan gayam, adda ni Mr. Suarez. Timang tultulong kan ka. Kumusta kan, Teddy? Nasayat mo't, sir. Da kayo gayam ni Sir Suarez. Agyaman ako na iti kinaim bagyo. Diyak mabubus ti panagyaman ko unay kada kayo iti kinaim bagyo. Teddy? Suarez? Omri Suarez? Si kakadin dayta? No kasta? Si ka talaga dayta? Omri? Kasta nga rod, siya kung daytoy. Ti kinaubingam kan kinadalam manibod elementary ang aging gaiti high school.
Omre? Agyaman na, tanaylasin na kon. Tay di kabayag mo sa sarong karak dito kat dinagpulos na ilaslasin. Omre, tsaka mo ti sa bukit takasangsango ko. Sika ngayon litliting ko. Gapoy ti kinamarigrigat mo. Sika gayam tinangtultulong kanyak. Ingas kastusan lang. Idinto ta dinakmat kapkapin Numabalin lang kumaalumned ako ni tinagtakda na kita. Gapoy tinalaw sa bayin ko. Tapno dya akong isarang tirupak ka. Amok, ngawan pa lang ti pagnaedam, Teddy. Isa pinaisaganag ti guest room dito balay, ta dito ka palang agnaed. Nalabas sa matanda ito nga ipapay mo kanya, Omre. Nagdakkalan ti balayo. Kasla Jack may ka rin agnaed dito Anya kakadi, saan kumatay ta ti panunutem? Saan mi mat apilpilian ti pagdagusan may ti balay mi? Tanapadasan may ti pamilyak ti dandani awan pagturugan na, numapapanaw kami iti pagabangan mi. Omre. Amok nga ti sa balay papanam. Ta sinapsapol ko dagiti kakabagyam. Ngam saan ta kamutan natin alyaw? Gapo ta kagura dak. Ta siyak ti makagapo iti ipupusay idi day di lolo. Anya? Naatake day di lolo. Gapo kanyak. Abulon mo tanti ipupusay na. Iso basol ko ti amin, Omre. Nagado ti basol ko. Arumbang ngay karok. Kumusta ti panagtrabaho dito opisina? Mayat sir. Nag-overtime kan. Nakaawid ang dagiti daddo mga empleyado. Awan anyaman na sir. Si kanto pa boss mi dito kat ag-overtime kang agtrabaho. Siyak to lakit din na utility lang iti dito nga opisina. Teddy? Naangawa talaga ni gasatan niya, sir. Edi? Siyak tinabang losum iti pagadalan tayo. Siyak ti kanayon nakabarbaro ti kawas na. Ken siyak ti kanayon niya dabalon na. Ita, tangtangadan kan, Sir Omri. Kanayon din naka-Amerikana ka. Nagdalos kan, plansado kanayon ti kawas mo. Nakabangbanglo ka. Saan lang nga lalaki hindi bangbanglo? Bus na kan itinagdakkel a kumpanya. Nagngaton tinadanan mo. Ngam saan kalata nagbaliw? Tanakabadag kalata ididaga. Tapno makipulapul kalata itinababaunay akas kanyak. Gapo tawan tinagbaliw, Teddy. Isaklata da ito Ni Omri ang nagbali na kaadalam. Nanyamon tinagbaliw, dahi takit testado kita ni tibiyag. Ngam jakmat maragpat amin dagitoy no saan agapo iti tulong ti Diyos. Omre. Agpapada tayo lang nga tao, Teddy. Ni Apo Jesus tupay idiaday tilasag kat bimaba na kipada kadagiti tao. Siyak tukit din at tao laang tagin nga nga to. Sir, Omre. Pakawanan na kumakadagiti nagado nagbasbasulak iti kalabas. Katagyaman na kiti nagadwa na itultulong mo kanyak. Nupay, saan amay karya matulungan? Agyaman na kiti kinaimbag mo, sir. No addaman karong mga pagyamanan tayo, ritakat niya po Diyos. Anang ipaay iti ulidan tayo, tapno agbalin tayo anasaya at tao. Sir? Tati tao ang makaamong agaramid iti nasaya at kat dinaramiden, baso lamay bilang daytakan ko na. Tsaka mo no kasano ti palang supapak ko iti kinaimbag mo, sir. Nalakalaan ti panagsubad mo, Teddy. Siguro, iso asi bibiyag kang aging gaita, kalpasan dagiti nagpasaram. Gapo tamo niya po Diyos, akabalam mo tagaramid iti naimbag. Iso nabiyag ka pa yung aging gaita. No nagaramid kan iti nalintag ka naimbag, nasubadan na kon. Kang runaan na, anasupapakam, ti kinaimbag na impay na po Diyos, panawin kan ka, Teddy.
Filipos Kapitulo 2, iti versikulo 5 ngaging ga iti 7. Adda kumakada kayo daytoy anakam nga damat ken Kristo. Isu nga idinto nga daan galad a Dios, saan nang ingkang kano ti panakipada iti Dios, banag arabeng na idi asalimutmatan. No di kat binaybayan na, kat inala na ti galad nga adipen, ana aramid a kapadpada na dagiti tao. Santiago Kapitulo 4, iti versikulo 17. Ti makaamu nga rod nga garamid iti nasayaat, kat di naaramiden, basol kan kuana. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!